Okey, transfer aku cakap minggu ni memang betul-betul rancak Dan jarang hujung-hujung window hujung-hujung EPL rancak. Tapi tahun ni aku rasa rancak sebab kelab kalut berbelanja untuk Club World Cup. Transfer window akan dibuka 1 Jun hingga 10 Jun. Short period for orang nak sign bawa pergi Club World Cup. Chelsea pun akan ke Club World Cup actually. Akan ke Club World Cup juga. Tinggal siapa lagi? Chelsea dengan MU tinggal Chelsea dengan MU. Boleh lah. Alright. So untuk Chelsea, transfer berkaitan dengan Chelsea. Chelsea rumours yang heavily link macam tak dengar sangat tau. Tapi dengar lah macam player-player yang kelab lain minat kot, macam Gyökeres dan Nico Williams lah bagi aku nama yang antara terbesar. Kan Gyökeres depa macam Mudryk punya case, by hook or by crook depa nak ambil Gyökeres lah. So anything yang Arsenal beat 75 depa akan beat 80, something like that lah. Sampai bidding war aku harap jangan kali Arsenal terciduk orang dengan depa. Jangan sibuk orang pun, jangan buat taktik stres aku. Waktu lagi dia bukan apa, dia okey lah, bagus untuk fan Chelsea, sono lah depa akan dapat player tu. Buruk untuk Arsenal tak dapat. Tapi dia kalau hang tengok dalam neutral perspektif, dia akan inflate the price of any player apa ni. Hantar kelak ni Chelsea minat, Chelsea, orang lain minat, tunggu Chelsea overbid lah macam tu lah. Lepas tu Nico Williams punya satu Nico Williams ni nasib dia ada release clause kan. Sebenarnya aku tengok Nico Williams ni nampak macam Chelsea kind of player Chelsea suka flaring left wing apa semua tu kan. Tambah pula mereka dah kehilangan Mykhailo Mudryk kan, tak tahu bila dia nak sambung. So make sense untuk mereka tambah seorang lagi left wing kan. So aku rasa Mudryk Mudryk pula, Nico Williams dua nama tu lah. And dengan incoming of Gyökeres, depa nak jual Nicolas Jackson Atletico nak beli. Aku tak pasti tapi ramai Kudus, sorry. Dia ramai orang inquire lah Nicolas Jackson and which is aku rasa dia top kalau dalam Premier League aku cakap top 10 club mana-mana dia boleh start. Dia bagus dia. Cuma muka dia macam baby face sikit, walaupun nampak besar tu kan, strong, tapi rodong. Muka dia ada still muka macam Jesus nak menangis tu kan tau. Gabriel Jesus masuk menangis muka tu kan. So macam Nicolas Jackson ni aku rasa dia boleh start lah antara top 10 Premier League club, Serie A punya striker pun dia boleh main kan. And aku rasa balik La Liga pun no problem untuk dia. No problem, dia pun main daripada Villarreal kan. So situasi kat Chelsea dia pun nak sign striker sama dengan Arsenal, tapi masalah Chelsea adalah wage structure dia. Ya, betul. So kalau hang ingat balik masalah nak sign Nico Williams sebab sama itu actually dalam deadline dia dia pun dah hampir dapatkan Osimhen sebenarnya. Napoli betul-betul nak buang dia. Chelsea dah almost agree harga tak ada masalah nak settle. Chelsea boleh bayar harga. Masalah dengan kontrak lah kan. So seorang striker gaji mana ada bawah 200 kan. 200.5 paling bodoh. Dan aku rasa Osimhen masa tu minta 280 ke 300. So kalau kata Liverpool nak sign, Arsenal, MU semua boleh bayar that kind of salary. Chelsea boleh bayar, tapi Chelsea under top Boli sekarang ni depa dah tukar wage structure depa. Cara mereka strategize kontrak mereka kami bagi 7 hingga 8 tahun, tapi gaji 100 lebih. Dan aku rasa siapa the last player yang dapat gaji mahal Enzo ke apa? Enzo pun dah new structure ke? Enzo pun mahal dah, tapi awal lagi. Aku rasa sebelum ni nama apa Atletico Madrid punya tu, Joao Felix. Sebelum Joao Felix siapa dia? Neto pun new structure. Caicedo kan? Caicedo old structure. Mudryk old structure. Still mahal lagi. So new structure ni gaji depa dalam nak bagi 100 lebih je. Tapi depa kata tak apa, kami bagi 100 lebih tapi kami sign 8 tahun. So kalau hang stay ni nanti hang dapat balik gaji yang banyak Tapi untuk Osimhen, dia striker, dia tahu kalau aku pergi tempat lain sebab Osimhen baru sama Saudi nak beli dia. Saudi nak bagi 300 lah. Dia pergi Saudi gaji mungkin 600, 500, 700 macam tu. So untuk Chelsea sign 100, dia pun pick up banyak kali lah. Dia tak boleh nak terima gaji tu. So aku tak pasti sama nanti Chelsea akan tukar structure ataupun tak. Tapi aku confirm lah kalau tukar macam mana jadi kat dressing room. Betul. Macam dia kata dah haram ni 200 lebih gaji dah, kami 100 lebih 300 gaji dia ni. So tu masalah kepada Chelsea. So kalau mengikutkan target yang depa ni, Nico Williams tak boleh Nico Williams gaji dia mungkin kalau main 400. Sebab kalau hang nak bayar 400, buatlah confirm lah hang tak bagi 8 tahun kan. Hang mesti bagi 4 tahun je kan. Tapi
akan kacau bukan saja weight structure, PSR hang lah. PSR. Sebab the reason hang buat Buat sampai benda ni 8 tahun 5 sebab tahun anak PSR hang. sebab anak PSR hang cantik kan. So bila kalau hang patah balik pada weight structure yang 400,000 tu, dia cara salah hang dah back kepada principle hang tu lah. So aku tengok Gyökeres aku tak rasa lah dia pun boleh kalau ikut weight structure. Transfer fee tak ada masalah. CSKA mungkin boleh sebab CSKA pemain pada Bundesliga. So dia mungkin boleh accept 150 lebih sebab CSKA umur 22 dan dia kata dia boleh guna Chelsea sebagai batu loncatan, lepas tu pindah ke Real Madrid ke apa, gaji 300 macam tu. Tapi bergantung juga kalau ramai nak CSKA, Liverpool nak, Arsenal nak, MU nak. Kalau mereka bagi 2.5, takkan nak pergi Chelsea. Betul. Lepas tu the only player yang suits Chelsea punya weight structure kalau tak ubah satu lebih, Liam Delap. So Liam Delap pun harga dia 30 sebab ada relegation release clause. So sekarang ni hang kena berebut betul-betul dengan MU lah untuk dapatkan dia sebab hang compare dengan semua target dalam market, ni adalah the only player yang suit weight structure hang. Sebab dia pun Ipswich, lepas tu naik untuk first big club 150, 130 dia ambil. Tu pasal situasi striker Chelsea. Another thing adalah Chelsea nak sign centre back. Daripada masalah centre back dan key target mereka sebelum ni mereka leading the negotiation for Dean Huijsen, player daripada Bournemouth. Dia ada release clause 50 juta, tapi Bournemouth bagi kita boleh bayar Atome 3 installment dia bagi. Atome. So memang Dean Huijsen ni boleh 3 kali yang berebut ni Arsenal, Liverpool dan Chelsea. Tapi dalam Premier League Chelsea leading sampailah semalam Real Madrid masuk. Lepas Alonso masuk ke confirm sebagai manager Real Madrid. Dia pun nak pergi Club World Cup. Dan dia pun sebelum ni Alonso punya deal kata dia tak pegang Club World Cup, dia nak main sama. Lepas tu dia pun deal kata tak apa aku pegang Club World Cup, tapi dia request player. Dan player yang dia request adalah Dean Huijsen. Dean Huijsen ni inilah Spanish, dia pula Spanish kan. Alonso Spanish, Real Madrid Spanish. So masalahnya untuk Chelsea sekarang, Dean Huijsen ni dia prefer Real Madrid. Dia kata apa-apa jadi pun aku Real Madrid, aku akan letak Real Madrid di tempat pertama. Tapi at that time 2 minggu lepas, sebulan lepas, Real Madrid kata harga tu mahal 50. Real Madrid tak mau sign sebab dia tak discover ikut pasal Atome 3 installment ni. Tapi lepas dia nampak 50 boleh bagi dengan installment, dia kata okey lah, setahun bayar 16, setahun bayar 17 juta boleh. Dan Alonso pun request. Dan sekarang ni Real Madrid leading the race lah. Semalam pun ada akhbar daripada Akhbar paper paper daripada Spain kata deals ni almost completed. So aku rasa Arsenal, Liverpool, Chelsea semua mungkin terciduk lah sebab Dean Huijsen akan jadi new player for Real Madrid. Itu apa aku rasa. And next Chelsea berkaitan dengan Sancho, dia tak decide lagi sama ada untuk Mark Guehi defend kan. Defend dulu. So kalau tak dapat Dean Huijsen, siapa yang dia target? Mark Guehi, ex player dah. Dulu dia je apa 20 ke 24 juta ke Crystal Palace. Tapi jual So dia nak buy back. Dan kalau tengok Mark Guehi pun dia dah establish lah sekarang kan, dah ada experience Crystal Palace. Lepas tu sekarang ni first teamer untuk England kan? Newcastle nak beli musim lepas. Betul. Dan satu benda yang aku nak pesan kat Chelsea, hang kena ingat Newcastle bid sampai 65-70 juta tak lepas. Crystal Palace rejected. So be prepared to pay 70 ke 80 lah. Betul. Untuk Mark Guehi. So far yang tu lah news Chelsea. Sancho lah kan? Sancho banyak sangat antara nama player. Okay, so Jadon Sancho ni dia ada obligation lah untuk sign dengan Chelsea sebenarnya. Dengan based on apa certain clause apa dah meet dah. Tapi Chelsea tak tahu lagi nak trigger obligation tu ataupun tak. Tapi Chelsea kena bayar kan? Chelsea kena bayar sebab dia obligation kan. So tapi Chelsea kena bayar. Tak silap aku 20 juta. Dah, harga dia 20 juta. Tapi kalau obligation tu 3 ke 5. Mak bayar lah 3 juta. So hang boleh bayar 80 tak kan? So hang rela bayar 5 juta. Dia sign dia. Tapi gaji hang banyak dah tinggi. Sancho hang nak sign pula sakit hati kau. Tambah pula hang tak ada lah move the Premier League sangat Sancho ni. So tak bagi aku tak ni lah, tak value lah bayar lah 3 juta. Alright, tu Chelsea. Next Manchester United. So aku nak open cerita pasal Manchester United ni. Depa akan ada big summer lah. Depa ada duit nak spend ni, entah sebab apa. Dia directly tak bayar tiket. Tak sponsor tiket Europa League final. Betul. Sampai Ruben Amorim katanya kena bawa keluar duit sendiri. Macam hari tu Bruno Fernandes bawa keluar duit sendiri. FA Cup terlepas. Ni final Europa League lagi sekali. Ruben Amorim terpaksa bawa keluar duit dia sendiri untuk pastikan staff boleh bawa family dia pergi
sekali dekat 30 Europa League orang final. staff dan family. 30 orang staff dan family. So macam, come on Redcliffe, janganlah money Tiket RM4 sangat. Janganlah tiket tu pocket money je untuk hang kan. So jangan money pincing sampai tahu kan. Sebab aku dengar tau, tak kira lah Mark Goldbridge ke, tapi aku duk dengar kat podcast Manchester United ni kan. Basically dia kata win or lose Europa League, heads must rule. Someone head must rule. Tak kira menang atau kalah. Jadi nak buang apa? Tak kira. Mereka nak someone ambil responsibility. Ruben Amorim ke, Redcliffe ke, lepas tu si Berada ke, kan. Someone lah. Someone head must roll kan. Sebab someone seriously kira, hang tengok lah apa dalam situasi kewangan mereka ni. Bila hang dapat lagi berita pada Sky Sport lah aku baca, nak cut lagi kos, tak mau buat open bus parade. Kalau kata MU menang Europa League final, normally lah kalau Liverpool Arsenal menang, siapa menang, mereka akan buat kat town mereka tu, asalnya akan buat open bus parade lah. open bus parade lah. Hari itu dulu aku baca agak, dulu dia tak buat agak masa dia menang Carabao agak kombinasi dengan Europa League. Dia menang 3 tu, dia tak buat open bus parade agak. Tapi kali ni dia tak buat agak kan. Europa League dia tak buat juga. Tapi dia pernah buat barbecue. Barbecue. Ingat jamuan hujung tahun. Ingat jamuan raya. Jamuan hujung tahun pun dia cancel tau. Yang dinner punya award kat player macam player of the season. Macam player of the season, yang player cancel. Kan. Dulu Christmas dia. Christmas cancel kan. Sebab teruk sangat season ni, dia kata dia tak mau buat kan. So tak apa, tapi ni bus parade pun hang cancel. Buat barbecue lah. Nak buat barbecue dengan Clark gang. Buat barbecue kat hotel lah. Buat barbecue dekat training ground. Akulah. Barbecue kat training ground. So kiranya fan tak ada chance untuk celebrate lah. Barbecue tak invite fans. Tak ada. No. So tu macam menyedihkan sikit lah. Ni buat ayam beli Maidin bro. Hang ni apa hang ni apa Manchester United, one of the biggest club in the world kan. Money pincing. Aku tahu semua orang ada masalah duit kan. Tapi money, aku tak sangka sampai money pincing mata tu. Ya. Aku harap dengan cara depa approach depa punya financial ni, mungkin in 2-3 years akan buahkan hasil lah. Tapi from right now, apa yang orang tengok secara optik dia memang sangat-sangat buruk lah. Itu yang aku boleh cakap. So transfer window, kita dah sembang lah pasal Sancho ni. Sancho kalau balik ke MU, tak silap aku, Bayer Leverkusen nak offer dia untuk beli. Kalau aku cepat-cepat take the money and go, jangan loan. Take the money jangan loan lah kan. So macam tu lah untuk United. Satu lagi depa punya winger iaitu Anthony yang main kat Real Betis. Betis kan? Ya, Betis. Real Betis. Atletico Madrid minat. So go Atletico Madrid, kita tak ada duit. So at least hang beli 90. Kalau hang dapat jual 40 atau 50 tu, alhamdulillah. Half price weh. Tak kira lah. Hang boleh recoup something bro. Tidak, tak ada orang nak beli. Nasib baik dia perform kat Betis. Ya, betul. So bagi loan dia tak weh, dia pergi final lah. Final Conference League. Yalah, hang loan dia adalah very good decision kan. Nasib baik hang loan. And loan pula dia perform. Kan. So hang boleh dapat recoup. Nak dapat 90 tu memang tak boleh. Memang tak boleh lah. Hang tak boleh dengan optimisnya hang cakap kita boleh recoup 90. No way. Kan. Tapi kalau hang dapat recoup half pun 45 boleh ni. Besar rahmat bro. Atletico Madrid pula yang minat. So boleh lah bagi kan. Kalau aku Atletico Madrid nak offer Otome 10 tahun pun complete. Ada interest sikit lah kalau Otome 10 tahun. So macam okay lah bagi aku. Anthony hang dah jual. At least play sebab hang ingat Sancho pun hang akan release murah ya. So hang dapat recoup. Kalau dapat Sancho jual 20 ke 15 ke, Anthony dapat 45-50 ke, so 70 million dah dapat so okay lah bagi aku. Next Kunha depa dah nak, aku rasa dah verbal agreement katanya dah kan. Daripada MU lawan Wolves pergi, tak silap aku dia duduk sembang gila-gila, duduk sembang ni, tapi aku rasa Kunha akan join Manchester tak lama lagi. Kita dah sembang lama saya Kunha. Next striker depa adalah Liam Delap adalah budget striker, budget and good striker yang mana-mana top Premier League club boleh beli sekarang. Sebab dia kena ada relegation clause. Siapa-siapa boleh sue kan. So kita tahu Arsenal pun ada minat.
Manchester United dah minat, Liverpool dah minat kan. So Manchester United aku rasa bila-bila masa asal dia prefer Manchester United you know. Ya. Sebab Manchester United dia sekarang Zirkzee tak silap aku akan pindah, akan Inter. ada offer daripada Inter kan. Højlund tak tahu lagi kan. So tapi kalau ada slot kosong waktu itu, dia masuk pun tak ada masalah. Cido Abu Martin balik pada akademi macam tu lah. Arsenal kan MU. Arsenal lah. Okay. Lepas tu apa lagi? Tonali. Sandro Tonali crazy Sandro Tonali tu yang aku terkejut. Oh. Tapi aku rasa tak dapat lah. Tak kot no. Sebab Newcastle pun pergi Champions League. Ya, yang tu yang sebab tu aku tak dapat kan. Tonali kalau MU menang Europa League, dia pergi Champions League ke. Tapi dia rather maybe play for Newcastle dulu lah kot. Tapi Newcastle tak tahu Newcastle di PSR ke apa ke. Tapi Sandro Tonali bukan ada case lagi. Bukan ada new case ke? New case tu lah kan? Tapi not as big as the first case. Tapi dia buat lagi case kan. Dia ada buat case ya. Tapi kira boleh kena ban ya. Kan? Dia bukan buat lagi kot. Mungkin ada serpihan ke? Serpihan yang tak di reveal lah. Macam tu kan. Sandro Tonali, mereka akan try Sandro Tonali kalau Bruno Fernandes pergi Saudi ya. Angsa Bruno belah ke? So berkaitan dengan Bruno Hantar Saudi ni betul-betul minat dengan dia no. Saudi ni berkali-kali offer tau. Banyak juga offer. Dan realistik kan Angsa? Angsa Saudi nak offer harga kau gaji? Harga maksudnya offer berapa yang MU tak payah fikir untuk accept? Ya 80 kan? 80 take it tu 80 take it and run lah. Take it and run lah. Kalau aku 80 take it and run lah kan? Tapi dia tu penting untuk MU lah. Ya, dia penting untuk MU. Tapi 80 bagi aku no brainer lah untuk hang nak rebuild kelab hang kan? Sebab hang nak Bruno Fernandes kita berapa 30 31 umur 29 kot. Next year 30 lah kan? So Bruno Fernandes pun dah, dia still good. Aku rasa another 3-4 years dia boleh main lagi kan? Untuk Manchester United. So tapi kalau 80 orang offer 80 juta, weh ambil bro. 31. 80 juta. Weh 31 noh. 31 weh 31 noh. 1994. Tahun ni 2025 31. Ya kita 32. Ingat tak? Weh, so 31. Weh 80 ambil weh. Bro. Ambil. Tak cakap banyak lah. Enjoy tu try lah Tonali kalau dapat kedap kan. Which is aku tak rasa be upgrade. Aku rasa sebab Tonali dengan Bruno Fernandes not the same player. Different style of player kan. Bruno Fernandes macam number 10 hybrid striker, all front midfield dia boleh main lah kan. Center midfield pun dia boleh main. Sementara Tonali ni more like macam kita pernah buat player review dia dari dulu lah. Dia adalah register. Dia adalah register macam Pirlo. Dia perlu ada protection daripada dia basically macam ni. Tonali is terbalik daripada Bruno Fernandes lah kan. Bruno Fernandes create chances from front, Tonali create chances from behind. Tapi Tonali perlu ada protection daripada dua midfield. Macam dulu Pirlo perlukan protection pada Gattuso dengan Seedorf, something like that kan. Tonali dekat Newcastle perlukan protection daripada Joelinton dan juga Bruno Guimaraes untuk create the chances. Kalau hang beli Tonali, hang perlu beli defensive midfielder yang sangat reliable lah. Kata Casemiro aku tak tahu lah boleh main ke tak lagi. Kalau dia boleh main lagi cara-cara tu. Tapi Bruno Fernandes dengan Tonali bukan player yang sama. Tu aku boleh kata. Tapi aku kata Bruno Fernandes memang role yang sangat-sangat penting untuk MU. Basically season ni dia seorang je perform yang carry MU sampai ke masuk Europa League final ni. Kalau dia dilepaskan tu sayang lah untuk MU. Tapi melihatkan dia dah 31, dan aku rasa fan MU dah ready dah. Kalau kata Bruno ni dia punya semangat untuk MU, dia hamil sampai habis kontrak, nanti belah free pun tak apa. Tapi bila nak cakap pasal rebuild, kalau ada masalah duit lah kan, MU aku tak rasa, bukanlah MU tak ada masalah duit, tapi mereka kena spend dengan berjaga-jaga. Mereka ada budget for this summer. Tapi apa yang aku dengar, budget tu mereka nak spend on attacking players. Macam Kunha, betul, and another striker. And then untuk cover for another position, mereka akan jual Rashford, mereka maybe Garnacho, mereka akan jual someone lah. Dan budget yang ada sekarang mereka dah letakkan untuk sign Kunha dan juga seorang striker, maybe Delap. So budget tu bukan unlimited dekat MU. So kalau hang boleh jual Bruno 31 dengan 80 ke 85, hang boleh sign 2 player. Aku rasa hang boleh sign 2 player. Tu aku tak tahulah apa yang akan jadi dengan Bruno, tu aku tak pasti. Tapi Tonali, orang selalu katalah dia adalah combination Gattuso dengan Pirlo.
Dia macam Dia ni tireless runner lah. Dia work very very hard. Dia memang tireless runner. Sebab tu dia succeed dalam game Newcastle. Hang tengok game Newcastle, bawa banyak kali Newcastle score melalui dia punya pressing high. Dia kejar depa transition, depa score. Ataupun dia kejar, dia prevent daripada team dia kena transition, kena gol lah. Cuma aku tak pasti dia akan join MU ataupun tak, sebab Newcastle pun mungkin akan qualify ke Champions League. Tapi bila tengok situasi Newcastle, kenapa MU berani cucuk, Newcastle ni bila-bila je boleh ada masalah PSR lah. Walaupun dia qualify ke Champions League, dia kata mau kata tadi Tonali ada case lagi. Newcastle mungkin cari jalan untuk jual, sign another player. Maybe cuma hang kena ingat, depa sign Tonali 65 ke 70. Takkan hang nak sign dia 50? Hang nak sign paling bodoh 80 85 lah. Pay and you get your man. Dan untuk MU, Kunha aku dengar this week lah, last 3 days lah, dalam Isnin Ahad macam tu, Arsenal and Newcastle pun pergi sembang dengan ejen dia. Betul, sembang dengan ejen dia. Pergi sembang lah. Tapi ejen dia pun macam courtesy lah, sebab member dah disclose, macam layan juga talk tu. Tapi aku kata tak payah try lah. Kunha ni mati-mati dia nak main dengan Amorim sahaja. Dia dah terpikat dengan Amorim lah. Amorim dah pujuk dia sebab dia nampak role dia. Arsenal ada Portuguese speaker ke? Tak ada kan? Martinelli Portugis ke cakap Brazil? Betul kan? Brazil cakap Portugis. Martinelli Brazil banyak lah. Ada Gabriel Magalhaes. So banyak. Januari memang Arsenal nak sign Matheus Cunha. In fact Arsenal nak sign dia sebagai pengganti yang injet-injet ni lah pasal Januari. Tapi dia sign close apa semua. So sekarang ni dia ada agree deal dengan Amorim sebab dia nampak peranan dia cukup clear dalam skuad Ruben Amorim tu sebagai double 10 tu yang sangat sesuai. So memang dia akan PMU. Dia sangat advance lah. Kok mana pun dia akan pergi. So Lian Delap punya situation, Sky Sport Kaveh kan. Sky Kaveh kata dia prefer Manchester United. Yalah, sebab rumah dia pun dekat Manchester lah kan. Dia Academy City apa semua. Tapi dia nak tunggu. Ada juga orang kata dia nak tunggu MU qualify ke Champions League. Sebab dia nak tunggu, Lian Delap ada player nak tunggu hujung season macam mana. Dia nak tengok Chelsea menang tak Conference League, Chelsea finish top 5. Mungkin dia nak pilih Champions League club. So kalau kata Chelsea and MU qualify ke Champions League, dia prefer MU rather than Chelsea. Tu situasi Manchester United lah. And apa lagi transfer yang kita cakap pasal Kunha, dia cakap pasal Sancho. And Sancho tadi aku nak tambah a little bit. And aku rasa Sancho ada bias lah. Ada bias untuk beli dia sebab Mourinho pun nak beli dah untuk Fenerbahce dalam 25 ke 27. So hang bayar hang sign Sancho, aku rasa 65-70 lah. Sekarang Sancho harga 20-25 je. Padahal dulu Sancho pun kita minat. Padahal Sancho minat kan. Aku tak sangka harga dia tinggal banyak tu saja. Mengejutkan lah. Mengejutkan. Alright guys, setakat ni sajalah review kita untuk transfer recap minggu ni. Jangan lupa untuk subscribe channel Jugaradora TV. I will see you guys in a bit. Take care and peace.